بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قандай саңар көптен бері көрішпей қалдық. اليوم الدرس الثاني والعشرون 22-ші сабақ. Бұл сабақта біз танвин қабылдап алған жана касра қабылдап алған әл-мамнуъ мин ас-сарф деген теманы өтөбүз. Әл-мамнуъ мин ас-сарф қарасаңа бұл эмне деген сөз? Әл-мамнуъ мин ас-сарф деген танвин жана касра қабылдап алған сөздер. Танвинди такыр эле кабылдабайт, касраны кейбір жерлерде кабылдабайт, кейбір жерлерде кабылдайт. Карагыла. Ал-анва'у ал-атияту мин ал-асма'i мамну'атун мин ас-сарф. Ылдыйкы келген исимдерден дейт. Бул карагыла, танвин кайсыга келет? Исимге гана келет. Төмөнкү келген исимдер дейт, танвин кабылдабайт. Мамну'атун мин ас-сарф. Мисалы дейт, аялдардын аттары караңыз, биринчи категория. Бардык аялдардын аттары танвин кабылдабайт, тек гана бир ат болот, ал Хинд. Ага дагы танвин койбогон жакшыраак. Зейнабу, Зейнабун деп айтпайбыз. Марияму, Фатимату, Аишату, Маккату, Жуддату. Макка менен Жудда женский родтогу аттар. Экинчи категория бул мужской родтогу музаккар аттар, бирок тамарбута менен бүтөт. Карагыла. Хамзату, Усамату, Муавияту, Талхату. Үчүнчү категория бул аттар кошумча алиф жана нун келген. Кошумча анткени, мисалы үчүн Усман деген сөздүн негизги бөлүгү бул айн, са, анан мимде ан деген кошумча келет. Усману, Аффану, Суфьяну, Марвану, Ну'ману. Үчүнчүсү бул фаалан деген вазында сыпаттар. Фаалан деген вазында сыпаттар. Фаалан деген вазн деген бул ушул харакаттар окшош болуш керек. Карагыла. Фанын фатха, экинчиси айндыкы касра, кафтыкы фатха, синдики касра, көрдүңөрбү? Андан кийин дагы фатха кетет, анан созулма, анан нун кетет. Ушундай окшош болуш керек. Жауану ачка, атшану сусап жаткан адам, шабану тойгон адам, шабаану тойгон адам, мал'ану толук нерсе. Үчүнчүсү бул аттар жана сыфаттар аф'ал деген вазында. Аф'ал. Ахмад, көрдүңөрбү? Сукун, фатха, сукун, анан фатха кайра. Ахмаду, анвару, акбару, ахсану. Бул эки ат, бул эки сыфат. Чоң, анан жакшы деген. Үчүнчүсү бул деле сыфат катары кетет. Бул өңдөр. Өңдөр, абияду. Аф'алу деген вазындагы сыфат да бул. Анан ушунун женский роду дагы кабылдабайт. Фа'ала деген. Женский роддогу өңдөрдү фа'ала болсо байда, асват болсо саудау, ахмар, хамрау, асфар, софрау, ахдар, хадрау, азрак, заркау деп айтабыз. Анан кийинки категория арабтардын аты эмес, арабтардын аты эмес. Мисалы Уильяму, Эдуарду, Лундану, Барису, Пакистану, Багдаду, Ибрахиму. Багдаду деген бул шаарлардын аттары, Пакистандагы шаардын аттары, мамлекеттин аттары. Исмаилу, Исхаку, Яакубу, Юнусу, Юсуфу, булардын баары арабтардын аттары эмес. Арабтардын аттары эсептелбейт. Анан кийинки категория 6-чы бул аф'ила деген вазындагы сөздөр. Бул кыскартып айтканда негизинде башкача түшүндүрүлөт. Аф'илау анан фу'алау деген. Маселен, аф'илау агнияу, агнияу, асдиқау, асдиқау, байлар, достор, аквияу, кауи деген сөздүн көпчүлүктүрү. Бул аквияу деген күчтүүлөр деген сөз. Эми атиббау, карагыла. Аф'илау деген вазынга туура келеби, атиббау деген. Көрөлү. Биринчиси туура келди, фа туура эмес келип калды. Атбибау болуш керек болчу негизи, бирок
Қарағыла, атбибау дебейді арабтар. Жеңілін қарайды. Атбибау. Екі ба чоғы келіп қалса, чоғы біріктіріп салаттағы бірінші баның харакатын тоға қойып жасайды. Ошонда атиббау болып қалады. Афайла деген уазында болады. Фуқарау, фуала деген уазын. Фуқарау кедейлер, узарау вазирлер, зумалау замилдер, уламау алимдер. Андан кейінгі уазын мафаил деген уазында. Мафаилу. Мысалы, масаджиду, мадарису, фанадиқу, мафаилу, макатибу, дақаиқу. Масаджиду мечіттер, мадарису медреселер, фанадиқу фундуктар, отельдер, макатибу порталар, же болса офистер деп которылады. Дақаиқу, дақиқа деген бұл минута, минуттар деген сөз. Ушул сияқты да бір уазын бар. Мафаил деген. Ортасында я бара. Манадилу, миндил деген сөздің көпшіліктері. Салфеткалар мафатиху, мифтахтың көпшіліктері. Фанаджину, финжанның көпшіліктері. Бұл кружка деген сөз. Карасию қарағыла. Екі я чоғы келіп қалғанын карасию болуш керек болчу. Бірақ карасию деп қысқартып салады арабтар, жеңіл болуш үчүн. Эми текстин өзүнө айталы. Бисмилlah. Хамидун табибун. Хамид табиб дейді. Заужатуху мударрисатун. Анын аялы муғалим. Исмуха Аминату. Анын аты Амина. Аминату. Хамидун лаху арбаату абнаин. Хамид анын 4 баласы бар дейді. Хум алар Хамзату ва Усману ва Ахмаду ва Ибрахиму. Көрдүңөрбү? Алар кимдер? Хамза, Усман, жана Ахмад, жана Ибрахим. Бардығы танвин кабылдабайт. Ахмаду ва Хамзату талибани. Ахмад жана Хамза эки талиб дейт. Ахмаду талибун мучтахидун. Ахмад аракетчил талиб. Ва Хамзату талибун каслану. Хамза жалқо студент дейт. Каслану деген фа'лан деген уазындагы сыфат. Фа'лан деген уазындагы сыфа, кандай экенин айтыш керек. Қала Юсуфу. Юсуф айтты дейт. Анди хамсату акламин. Менде 5 қалем бар. Хада қаламун ахмару. Бұл қызыл қалем. Ахмар деген аф'ал деген уазындагы сыфаты. Қандай сыфат? Өң. Ва хада қаламун азрақу. Бұл қалем, бұл көк қалем дейді. Ва хада қаламун ахдару. Бұл жашыл қалем. Ва хада қаламун асваду. Бұл жана бұл қара қалем. Ва хада қаламун асфару. Бұл сары қалем дейді. Қалат қарағыла. Қалат деп айтабыз женский родқа айтты дегенде. Қалат Зайнабу. Зайнаб айтты. Анди манадилу касира. Менде көп салфеткалар бар. Манадилу деген көпчүлүктөр, касира деген көпчүлүктөргө женский род болот, акылсыздарға. Мафаилу деген уазындагы сөз. Хада абияду. Бул ак. Ва хада асфару. Бул сары. Ва хада ахмару. Бул кызыл. Ва хада азрaqu. Бул көк. Ва хада ахтару. Бул жашыл дейт. Қалат Фатима. Фатима айтты. Қалат Фатимату dedi. Индаки. Кимге айтып атат? Зайнапқа айтып атат. Сенде бар бу дейді. Индаки дейді, женский родқа. Миндилун асваду. Сенде қара салфетка бар бу дейді. Қалат ла. Жоқ dedi. Ма инди миндилун асвад. Менде қара салфетка жоқ. Қала Талхату. Талха айтты. Бұл женский род болғанмен, бұл жағы фи'л женский род болбойт. Анткени Талха эркектердин аты. Анди мафатиху касира. Менде көп мафаил деген уазында көп не бар? Ачкычтар бар. Хада мифтахул гурфати. Бул комнатанын ачкычы бөлмөнүн. Ва хада мифтахул хакибати. Бул сумканын ачкычы. Ва хада мифтаху сайярати. Бул машинанын ачкычы дейт. Кала Суфияну. Алиф жана нун дополнительно кошумча кошулган аттар. Суфида негизинечи. Суфияну деген ат танвин кабылдабайт. Фи баладина масаджиду ва мадарису касира. Биздин жерибизде мечиттер жана медреселер көп дейт. Ва фанадиқу қалила. Жана отельдер қалила аз дейт. Ахаулаи атиббау. Тигилер врачтар бу дейт, докторлар бу. Ахаулаи атиббау. Негизинде атбибау афаилау деген уазында не танвин кабылдабайт. Ла хум мударрисуна. Жок, алар мугалимдер. Ва хум уламау кибар. Жана алар чоң алымдар дейт. Улама деген фуала деген уазындагы сөз танвин кабылдабайт. Баракаллаху фикум. Алхамдулилlah. Үй тапшырма.
Наам, кейінгі сабаққа шейін көрішкенше баракаллаху фикум, аллаху а'алам, ва субханак аллахума бихамдик, ашхаду ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Харакаттарды қойып келесіңер.